Ibihe byiza kuri we wahisemo gukurikira URUMURI MEDIA n'umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikinyarwanda n'amakuru haribanda ku nyingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rwamagana haravugwa inkuru y'umugabo warohamishijwe n'ifi mu kiyaga cya Muhazi ahita yitaba Imana. Nyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko Kinshasa abaturage bateye ambasade zirimo na ambasade y'u Rwanda, kandi umutwe wa AMAKURU wafashije abashoferi 47 bari baraheze Igoma guhungira imirwano mu Rwanda. Turabwira kandi yuko umuvugizi wa guverinoma yungirije ari we AMAKURU yatangaje yuko abantu 9 aribo bamaje guhitanwa n'ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda. Ikaze nanone ku makuru yacu mu buryo burambuye. Tuyahereye mu karere ka Rwamagana ahavugwa inkuru y'umugabo warohamishijwe n'ifi mu kiyaga cya Muhazi ahita yitaba Imana. Amakuru havugwa yuko umugabo witwa niyo yita Emmanuel uri mu kigero cy'imyaka 44 yarohamye mu kiyaga cya Muhazi ubwo yarimo kuroba amafi akoresheje ibikoresho gakondo. Ku cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025 nibwo inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo yamenyekanye, bikaba byarabereye mu murenge wa Gishari w'akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Amakuru hatugeraho aravuga ko ubwo ifi yafatwaga mu mutego uzwi nk'indobani yari yateze mu kiyaga cya Muhazi, uyu mugabo yaje guhita arohama nyuma bimuviramo kwasiga ubuzima. Hakaba kandi hari na bamwe mu baturage bavugaga ko nyakwigendera yaba yarishwe n'ifi yitwa impamba yari yafashwe mu mutego yateze. Bikaba bivugwa ko ifi yitwa impamba yafashwe mu mutego, hanyuma uyu mugabo agiye kuyizamura imurusha imbaraga ndetse inajyana umutego kugeza ubwo yawukurikiranaga agiye kuyifata agera ubwo ananirwa ashaka gusubira inyuma biranga kugeza ubwo yarohamye ataratabarwa. Abaturage bavuga ko batabaje urwego rushinzwe umutekano wo mu mazi bamushaka iminota 30 ariko bamukuramo yapfuye umurambo we witujyanwa mu bitaro bya Rwamagana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamduni yabwiye igitangazamakuru bwiza ko abaturage basabwa kwirinda kwishora mu bikorwa by'uburobyi butemewe n'amategeko kugira ngo birinde ibyago. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye, katubabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Kinshasa hari abaturage bateye ambasade zirimo n'iy'u Rwanda. Abatuye mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye ambasade z'ibihugu bitandukanye babishinja gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi bikorwa by'urugomo byabaye nyuma yaho abarwanyi ba M23 kuri wa 27 Mutarama 2025 bafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ambasade zatewe zirimo y'u Rwanda, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uganda, Kenya ndetse n'Ubufaransa. Abaturage bagerageje gutwika inyubako zikoreramo bakoresheje amapine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean Noel yatangaje ko ambasade yabo i Kinshasa yafashwe n'umuriro gusa ngo wazimijwe. Jean Noel yagize ati ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa muri iki gitondo yatewe n'abigaragambya, bayitwitse ariko umuriro wajimijwe. Ibi bitero ntibikwiye, hari gukorwa byose kugira ngo turinde umutekano w'abakozi n'abene igihugu bacu. Abashinzwe umutekano bagerageje gukumira abigaragambya kugira ngo batagira ibyo bangiza, ariko bageze kuri ambasade ya Kenya barabarika nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko abanyekongo bafite uburenganzira bwose bwo kugaragaza umujinya wabo, gusa ngo ntashyigikiye ko bibasira za ambasade. Dukomeje n'aya makuru kandi reka tubabwire yuko umutwe wa M23 wafashije abashoferi 47 bari baraheze Igoma guhungira imirwano mu Rwanda.
umutwe wa M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wafashije abashoferi 47 bo mu bihugu bitandukanye bari baraheze muri uwo mujyi guhunga imirwano bakinjira mu Rwanda. Abashoferi batwaraga imodoka nini zirimo imfashanyo y'ibiribwa itangwa na PAM, barimo 34 bakomoka muri Tanzania, abarundi 9, abanyarwanda 2 n'abanyakenya 2 binjiye mu Rwanda kuri uyu wa 28 Mutarama 2025 nyuma yo guherekezwa n'abasirikare ba M23. Abashoferi bari bamaze iminsi batabaza by'umwihariko abo muri Tanzania basaba ubufasha aho banakoresheje uburyo butandukanye burimo n'imbuga nkoranyambaga. Umwe muri bo witwa Steven Mohamed Saleh wavuze ko akorera ikigo cyitwa Greenland Driver Company. Icyo gihe yagize ati ndabasaba ko ubutumwa bwakoherezwa kuri ambasade ya Tanzania nayo higategura uburyo bwo kudutabara. Ntabwo tukiryama kubera urusaku rw'amasasu nk'uko muri kubyumva inyuma yanjye. Uyu munsi turi kwa 27 Mutarama 2025. Bamwe mu bari babashije kumenyekana harimo Alois Emmanuel Bebe, Jafet Silvestri, Hussein Musa, Sadik Hamisi, Ramadhan Rashid na Mpambano Idi. Abaganiriye n'igitangazamakuru igihe nyuma yo kugera mu Rwanda bagaragaje ko ibintu bitari byifashe neza kuri bo bari mu mujyi wa Goma, ari nayo mpamvu basabaga ubutabazi kugira ngo bahakurwe. Umurundi witwa Ciza Eric uri mu bagaruwe mu Rwanda yagaragaje ko abasirikare b'umutwe wa M23 babasanze aho bari bihishe bakanabaherekeza kugeza bageze hafi n'umupaka w'u Rwanda. Yagize ati imirwano yadusanze Higoma irakomera tubura uburyo tuvayo, twasabye ubufasha ku mbuga nkoranyambaga ariko uyu munsi nyine nibwo twabubonye. M23 nibo badusanze aho turi kuko bumvishe turi gutabaza, baraduherekeza batugeza ahangaha. Komeje agira ati ubu turishimye cyane ko twavuye hariya, twasizeyo imodoka ariko batubwiye ko basigara bazicungiye umutekano, iyo ntambara nirangira bazaduhamagara tugiye kuzitwara. Yavuze ko kandi ibintu by'ibiribwa bari batwaye hari abanyekongo babyirayemo bakabitwara. Umunyakenya witwa David Kaiya yashimangiye ko yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avanye umusigo i Mombasa, imirwano ikomeye isanga hakiri mu mujyi wa Goma. Yagize ati twatangiye kumva amasasu ari kure, akomeza kuza twegera kugera ubwo bigeze hafi yaho twari turi, ibintu biba bibi kurushaho. Guhera uwo munsi rero ntabwo twongeye kurenga amarembo, twicayemo aho ngaho. Uyu nawe yemeje ko abanyekongo babasanze aho bari bagatwara ibintu bari bafite mu modoka, bakavuga ko bashonje kandi bakeneye ibyo biribwa. Yagize ati abenegihugu benshi baje aho twari turi bavuga ko bashonje kandi ibyo biribwa aribo bigenewe, batwara imizigo yacu. Bazaga bakakubwira ngo urafungura imodoka cyangwa tukwice, ugafungura bakajyana ibyo bashaka. Nyuma nibwo haje abantu dutekereza ko hari aba M23 batangira kubirukana aho ngaho bose barahabakura. Yavuze ko abo bantu babanje kubaka telefoni zabo ariko hashize akanya gato hinjira abasirikare b'umutwe wa M23 ari nabo babaherekeje kugeza bageze ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bakibageraho bahise basubizwa telefone zabo hanyuma bakora urugendo rw'amaguru berekeza mu Rwanda. Muri abo bashoferi harimo n'umunyarwanda witwa Imana Nirenganya Emmanuel. Yavuze ko ubwo umutwe wa M23 wageraga i Goma, abasirikare ba FARDC bamwe bakwiye imishwara ariko hagira bake bihagararaho bakomeza kurasana. Yagize ati umutwe wa M23 ukimara kuhagera byabaye ngombwa ko abasirikare ba FARDC birukanka, bamwe basigara ari bakeya. Abo basigaye ari bakeya bihagazeho ntibiruka. Bakimara kwihagararaho amasasu yakomeje kuba menshi kugeza ubwo umuntu atangira kwiruka ukwe. Yavuze ko mbere yo gukurwa i Goma umutwe wa M23 wabanje gusaba abaturiye ikibuga cy'indege cya Goma kwegerayo kuko washakaga kubanza kukigarurira mu buryo budasubirwaho. Yemeje ko abasirikare ba M23 bumvaga ko batakoresha intwaro ziremereye mu bice bituyemo abantu kubera urukundo bakunda abaturage.
ntabwo hari aba bashoferi gusa u Rwanda rumaze kwakira, kuko guhera ku wa mbere tariki ya 27 Mutarama 2025 rwatangiye kwakira abakozi ba Loni na MONUSCO bagera ku 2,000. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barenga 1,200 n'abasirikare b'icyo gihugu barenga 120 bose bari barahunze imirwano ikomeye yari imaze iminsi mu mujyi wa Goma. Turabashimiye mwese mwakurikiye aya makuru twari twabateguriye. Amakuru yacu nakagaruka, niba uri mushyashya kora subscribe